I ćao smo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas igramo novu igricu, a to je Foot 16. Ako ne znate šta je Foot, to je FIFA Ultimate Team 16. I evo, sada ću vam malo pokazati svoje igrače koje sam dobijao. Evo vidite. Evo vidite. Malo ću neći baš puno. Evo dosta. Best pack je ovaj. I eto, sada kada mi izađe igrač ovako, evo samo sekund. Kada ovako izađe igrač, ja ću reći gdje igra i samo ću pokazati drugi igrač. I idemo. Prvi igrač je Kurzawa, lijevi bek Monaka. Ok. Ja mislim da sam sad popunio cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nisam falio još jedan igrač. Idemo dalje. Izvinite ako pogriješim, možda za neki ne znam gdje igraju. Horas. Znam da igra u španskoj lizi, ali ne znam u koji klub. Dalje. Dante, igrač koji je igrao za Bayern München, sada je prešao u Wolfsburg. Ziller, ne znam gdje brani. Izvinjavam se. Legenda. Lineker. Ok. Ja mislim da mi je sad Lewandowski dole, da. Evo, dole. Izvinite što jučer nije bilo videa. Išao sam u Tešanj. Nisam mogao stići. Cavani, napadač PSG-a. Herrera, igrač Manchester Uniteda. Montolivo, igrač Milana. Okay. Strootman, igrač Romi, koji je inače na klupi. Aubameyang, brzi igrač, najbrži u mom sada mojim karticama. I on je napadač Borussije iz Dortmunda. I opet legenda. Zanetti. Ok. Idemo dalje. Montanes, ne znam gdje igra. Inform kartica. Rakitski. Ne znam gdje igra. Sirigu, golman Paris Saint-Germaina. Lichtsteiner, igra za Juventus. Dominguez, ne znam gdje igra. Lopez, golman Milana. Inform kartica De Gea, ok. Golman, ne znam tačno gdje je sada prešao. Ne znam igrao za Manchester United, ali ne znam koji je klub prešao. Denisov, igra za Zenit, ja mislim da igra za Zenit. Legenda Laudrup, ok. To je Šavkros, ne znam gdje igra. Juan Fran, lijevi bek Atletico Madrida. Idemo dalje.
Jesus Navas. Okej. Berardi. Okej. Ne znam gdje je igrao. Idemo dalje. Patrice Evra. Lijevi bek Juventusa. I samo da otvorim vrata pa se vidimo ponovno. I evo me ponovo neki poštar je izvodio na vrata. Hoće nešto, nemam pojma. I nastavljamo. Carvalho. Igra za Sporting, ja mislim. Montolivo ponovo igra za Milan. Mislim, on već odavno igra za Milan, ali ponovo u peku. Tu je Morata, napadač Juventusa. I ovo nam je zadnji pek s kojim će završiti epizodu. Bum, 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 Kruze. I eto ljudi, to je bilo to što tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!